October ni som sang ni som ni pathum thole ni ni a bazar thlir tu te chibai ule Israel le Hamas in kara in dawna chu nimin kha ani thumna ni a Hamas lam chet dan rong hle a Israel puin an hmel ma te beina an chan le thin dan pa nga in na takin an chang let mek boka Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu rawrum hle a Middle East mel mang kan ti danglam vek don ati hem mai kumsom nga chunga Israel ramin beina to nat beran tong meka heti lai taka Israel ram Prime Minister Benjamin Netanyahu ani le ta hian khovel mithiam te ngai ati thalawa parawurum Israel sipai hlui hian an ramtan ti hre anei don lova National Security Minister Judah Sakhov wan tu extreme ber mai zingami Ben Gavir alon le bok nen Hamas mai nilo Palestinian te chana chawvia wang ti hlawam takani Nimin Khan Netanyahu hian Israel ram Southern Local le Regional Council ho tu te komin anma thu asoya heta hian Israel che dan tur soin Middle East mel mang ti danglam vek khopa che dan tum thu asoya ni Netanyahu chuan tuna hian in dawna muala kanom meka nangni po hun khir takkara inom mek ti ka hria Hamas ho ma chon tur hi a hreomin arab thlak khopang tuna hian ma kan la to a abul kan tran chawani tun hun har sataka hian in ram ka isroina chaktak noya kan oma in zawaya puitur cheu hian sarkar lai pui chuan ma ala zel don ani ngat takin ding ula Middle East mel mang hi kan ti danglam vek don ani in zawain kan kuang ku areng don chewa kan mel ma te hi tharum mangin kan hne vekang ati ani soito angin in dawna kal lai englai po thuthar om reng ani a soikim sen ani lova engber nge soitur nia engchin nge soitur ti po hriat thiam har sa takani a ni zandar som pakhat le chan via BBC update hetiang hi ani Nimin Khan zirtop zana Israel Rama Music Festival nei mek Hamas howinan ka na mi zani somrukan thi ti hriat ani a hemin en hian he in dawna wanga Israel mi thizat chu zakwa an tling to Israel in Gaza beile na Palestinian lam zaruk vel an thi to bok Israel chuan Hamas howan beina Gaza Strip chu hualbet vekin eitur tuyal thei electric le tuin turte adan cha sakchana Israel hian engchen nge danatum hriat anilo Hamas silai King Paul Al-Qassam Brigade chuan Israel in warning pe masalova civil mi te chenna an boma piangin Israel mi an man mek te zinga mi pakhat zelan that don ti an puang US mi Israel rama omzinga mi pakwain nunnan chan to ti fin fiani a British mi po somlai an thinge an dam ti hriat lovin anom mek soichun zom zelila Hamas arm wing Al-Qassam thupuang tu Abu Obaida chuan nizan Khan Telegram a post siamin Israel in nunaw poi soilo anma ni ina thlamul taka omte abom vak mai chu adem thu asoya Israel in boman thlaka piangin Israel mi an man te zinga mi pakhatan thatve zel don ti asoyani heti la hian European Commission chuan Palestinian te hena tanpuina pek tura rohman nan lo siam to te chu anti tobri ti an soya European Union hi Palestinian mi puite tanpui tulian berni in Euro makta doi zaruk som ko pakhat lai na tanpui to a EU Commissioner Oliver Varhelyi chuan Palestinian te hena tanpui na an pek kallai me kan ti top thule budget tharatana rohman nan siam po an chol san ri ti asoyani hunrei takatranga Hamas pol te tanpui tu Iran chu he boina in nam hnoi nge ya hriat ani a Hamas ten Israel en thatu te hriat lova rocket sang tam tak an lo che khol theina le Israel ram an lu ruk na hian Iran chuan rohman na siam pui nge ni a hriat ani a US chanchin bular Wall Street Journal chuan Hamas mi le sa pakhatin Israel beitura Iran in Hamas chemit mai mu na chu Karma Salama Beirut khopuya ani mu khom na ani ti asoini in aziaka hi Iran hian a phana sa hleya heti lai hian US chuan he thila Iran in rol anga soina chungchanga fin fianan la nei lo thu an soi ve bok heti lai vek hian Israel Foreign Intelligence Service Mossad ho tu hlui haim tomera chuan Israel le Saudi Arabia ten in biak na nei an tum lai taka Hamas te an che hian Iran a in rol nge tirin om hle ni in soya ma se mo phur tulian ber chu Hamas an ni atia Tel Aviv University a Iran expert
Ras Zimat chuan Hamas te hi an mani thu in an che a Iran hnen atanga thuthung la kan mamo lo ni in na soi ve thung Israel thona sipai de chuan nimin ringota khan Hamas te chen na chu rocket le bom sang ni le zali velin an sai to ni in an soya hengan ka chiat te hi Hamas horal thuam da na mun te le an siam na mun te an ral rel na mun te ni anti Saudi Arabia tanga ti chu Arab chanchin bular asak osat chuan US malak na Israel le Saudi Arabia in biak na nei tum lai taka Hamas te an che chuan ngai to na ti thui hle ni in an ziaka Iran hian remna le muanna adu tak tak lova Saudi le Israel in kara in remna phei chuan Middle East mel mangati danglam do na wangin adu lo le zual ni in azia bok heti lai hian Arabic TV station Al Jazeera chuan Hamas te hian Israel sipai te beiturin ral thuam baka chakna le theinan nei ti an lan tir mekani antia Israel media te chuan an ramin heti taka be an toka chiatna na satak an tok thei chu Israel sipai te le en thlatu te hlo chamna ni anti ve thung Israel sipai te chuan ni zandar som khan Israel ram le Gaza in karam ri chu an thu hnuaya an da fel to ti an puanga heti lai hian Hamas sipai te chu Israel ram chung khoi la ya emo biru to kan la om nge ya an rin thu an soi thung chotnia an lak man lo ram ri dep khuwa paria chu nimin khan Israel sipai IDF te chuan lu chilin Hamas hone na satakin an in ka pa BRE khuwa phei chuan nimin khan rong za vela chuang ni in an soyani IDF te chuan Gaza le Israel ram indai dan na chu tu ma kal tlang thei lovin an siam fela thir palin an hunga tengle thlona mangin an veng ngal zel ti an soya reserve sipai nuai thum te chu indo tura tir chuan ni to antibok Israel ram tlongai pol zaka te chuan zirtop zana music festival nei na hmuna ruang zanhi somruk velan mu thu an soya Israel ram hun rang ranga mit thi le hliam zon na kalpui me kani a thi le hliam hi an pun bel zel arin oma chin rial lo an pung zel bok ani Israel in rocket le thlona manga abe le na wang hian Gaza chuan mi nuai khat sing ni sang thum vel chu chenna in nei lovin anom to ni in iweno chuan an puang Israel hian Lebanon nena anin rina lai chu nimin khan bom mangina beya heta hian Hamas tan puitu Hezbollah sipai pali an thi ni in puan ania Hezbollah te hian Israel nena anin rina lai Israel ram lam biranit le avivim khuwa Israel sipai te omna mun chu lai pui le guided missile mangin an beiti an puang ve bok Israel sipai ten Gaza Stripa Hamas teral thuam da na le sipai mun poimo an kap ti an soilain Gaza Health Ministry chuan Israel hian damdo in po zu lovin an beini in an soya Gaza damdo in rang chuan damdo le motor tui an tlak chama wangin har satna an tok mek ni in na soibok Gaza Health Ministry hian Israel sipai ten an beina wang hian Gaza Palestinian zaruk somriat pasari an thi to ni in a soya hliam tur sangthum zasari somni paruk anom mek ni in an soi ni zanzan lai dar som pahnih le chan vea Al Jazeera in an report a chuan Gaza le West Bank ka Palestinian zasari le pali an thi to an tia Gaza hian mi zaruk somriat pasari thi in hengzinga za somli hinau pang an nia meichia za panga an tel an tia hliam sangthum zariat an om an tibok West Bank ka mi som pasari thi in hengzinga pathum hinau pang an nia hliam somkuan om ni in an soibok atir lama soi to angin indo nakal lai me kani a report po a in thel sung maya keini tan po puan thiam har hle ani engpo ni se Hamas le Israel indo mek na hian a khoi lam ve ve a po nu nau poi soi lo zatam tak an oma heng ho hi indo na tur ber tu an ni lo theilowa an nu le pa te an thi awanga no pang mang ang turte an fa te thi na wanga nu le pa te mit tui luang turte po mitha alo langa khowela hian boy lovin in ngei takin kanom theilo hi a boy thak tak zet ani engpo ni se khovel mun sang sanga boy na le har sat na thleng me kara nang le ke chu him pialin kan lom hi kan van nei zia hre thar chungin voin hun nom tak lo mang che bazari lo thlir wangin kan lo me